Саламатсыңарбы, урматтуу илимге жана композициялык чыгармачылыкка кызыккан жаштар. Бүгүнкү онлайн сабагыбызда мындай болгон өздүк китепчени жасайбыз. Бул жөнөкөй эле дептердин барактарынан жасалган бунусу кадимкидей эле A4 форматындагы кагаздан жасалган. Бүгүнкү сабагыбызда мына ушундай өздүк китепчени жасайбыз. Өздүк китепчени жасаш үчүн бизге актай кагаз жана ручка, карандаш, кагаз кесүү үчүн момундай бычак иштетебиз. Бул бычакты иштеткениңерде өтө этияттык менен иштеткиле. Бул өтө эле курч, бир жериңерди кесип алышыңар мүмкүн. Жана бизде кагаздарды бириктирип тигиш үчүн жип, бири-бирине жармаштырыш үчүн момундай болгон клей колдонобуз. Жана китептин сырткы бөлүгүн жасаш үчүн момундай болгон катуу кардон менен каптайбыз. Жана бунун сыртын момундай болгон материал менен каптайбыз. Бул материал кадимки эле үйдүн ички көрүнүшүн, мындайча айтканда интерьерди коздоо үчүн колдонулган дубалдарга чапталуучу обойдун кесиндиси. Өзүңөрдүн табитиңерге жараша мына ушундай обойлорду тандап алып, ошол менен иштесеңер болот. Анда эмесе, баштадык. Алгач биз актай кагаздын ар бирин бирден момундай кылып бүктөп чыгабыз. Бүктөп болгон соң биз тегиздеп момундай кылып кычып коебуз. Жана бул кагаздардын ар бирин тешип отурбай эле биз могул жерден мындай болгон ара менен бул жерден аралап койсок бизде тешикче пайда болуп калат. Biz teşikçelerdi belirli aldık. Ondan sonra biz kagazdı 4'ten je 5'ten kılıp biriktirip çıkarız. Ушундай алып 4'төн бириктирип алдык. Эми бул бизге белгилеген тешикчелер менен бири-бирин бириктиребиз. Biz iğne menен бири-бирине бириктирип чыгабыз.
jiптин эки учуна эки ийнени сактап, андан кийин ошо эки ийне менен тигебиз. Буну тиккенибизде биз белгилеп алган тешикче менен ичинен артына өткөрөбүз. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your Ondan name. sonra ikincisini 'Cause I can't reach out to call you, артынан but I know I içine will one koyuyoruz. day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the içine memories of өткөргөнүбүздөн everything кийин we've been алмаштырып through. сыртын өткөрөбүз. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember Тартып when койсок, I never felt so lost. биригип And I коебуз. felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel Аягына like чейин an мына ember, ушундай кылып өткөрүп and it's кетебиз. lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Бири тирип болгон соң бири-биринин арасынан Memories өткөрүп, bring back your. Oh no, I've been taken for a ride, and now I'm flipping it and going to the other side. экинчи тарабын дал ушул ыкмага мээрле Life, бириктирип чыгабыз. I need to move on 'cause I like you no longer. Be stronger. Move on 'cause I like you no longer. And now I'm flipping it and going to the other side. I wanna live my
Okey, tegi boldu. I wanna live Ko'rib my o'tishim. life, come to the other side. Move on, 'cause I like you no longer. Be stronger. I need to move on, 'cause I like you no longer. And now I'm flipping it and Эми китепченин сырткы бөлүгүн жасайбыз. Сырткы бөлүгүн жасаш үчүн биз тыштай турган таштын ички бетине чийип алабыз. Ошо чийимиге карап картонду тыкабыз. Биздин чийимибиздин турасы 14 сантиметр, а узуну 20 сантиметр болду. Демек китепчебиздин баракчасын бираз кыркышыбыз керек. Бул жакка кандай кылып чийген болсок, мына ушул чийменин размерин алып, биз картонго чийип кыркып алабыз. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Биз буну кыркканыбызда Where are you now? айнектин үстүнө коюп кыркабыз. Анткени айнектин үстүнө коюп кырсак өзүбүзгө ыңгайлуу Was болот. it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Эке биз кыркып Where алдык. are you now? Бул Another китепчеге dream. мындай The monsters running wild inside of me. таш жажактарын кыркып алып иштейбиз. Бул жерге клей менен жабыштырабыз. Муну клей менен жабыштырабыз. These shallow waters never meant what I needed. I'm letting go a deeper dive, eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you Окей, now? жабыштырып алдык. Мындан кийин бурчтарын Where are you now? Where are you now? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild.
буручтарына тилей төгүп искерге каратып бүктөп коебуз. Эми башка эки барак алабыз дагы. Бул барактар менен китепче менен анын барактарын бириктирип чыгабыз. Кыркып алдык. Буну биз биринчи китепченин баракчасына жабыштырабыз.
бул жерге гана клей төгүп, ушул жерге гана жабыштырабыз. Бул бирактарды алып тастайбыз. Bundan soң даярдалган баракчаны биз жанагы жабыштырган баракчанын бир бетине толук клей төгүп шоп жабабыз. Bundan soң бул барактарды тутайбыз дагы. Тепченин сыртына жабыштырабыз. Bundan soң ikinci tarafına dagы ушундай эле кылып клейсин күйөбүз. Mana shu etip bizdin kitebimiz tayyor bo'ldi.